سیکیورٹی فورسز پنجگور و شعبہ انٹیلیجنس بیس کارروائی کتک کارروائی نیامہ پنچ ناشرکار ہلاک جبکہ سیٹ اپ کی بتگا ISPR ردا کارروائی 28 اگست بلوچستان بتگی ناشرکاری تناظر کنک بتا ISPR ردا پاکستان سیکیورٹی فورس قوم پجی اوشتاتک ISPR گوشرین کہ بلوچستان امن ترقی سبوتاش کنوکانی کوشش تا بے سوب جوڑ کرنے واسطہ پر عزمی سیکیورٹی فورسز پنجگور و شعبہ انٹیلیجنس بیس کارروائی کتک کارروائی نیامہ پنچ ناشرکار ہلاک جبکہ سیٹ اپ کی بتگا ISPR ردا کارروائی 28 اگست بلوچستان بتگی ناشرکاری تناظر کنک بتا ISPR ردا پاکستان سیکیورٹی فورس قوم پجی اوشتاتک ISPR گوشرین کہ بلوچستان امن ترقی سبوتاش کنوکانی کوشش تا بے سوب جوڑ کرنے واسطہ پر عزمی